Kitara FC ababire batayire umuzano n'amasiko mengi go kusinga kutungo bono bushatu barukaya no kusinga impaka za FUFA Big League season G ama no kurabaho kweta mu mpaka za Uganda Premier League season erkwijam bitu amasiko go kusinga umuzano gacendezibwe omuzani Musa Mugerwa oreitire Luwero United yayibembe na goro emwe aharubusha omucweka cyo kubanza cyo muzano gum Kitara egumize mweru kurwana kandi po mucureze abatebere gore kwinganiza omuzano nkokwa bari goro emwe yemwe Kitara hati esigize mizane eshatu eyine kusinga okubasa kushikiriza kiroto cyo kusinga kikopechi abandi bazanle neki na Jinja North United zigwire kikazi busha mbarase yasinga soroti emwarubusha boma ya gutarakataka ishatu arubusha empakeze bembirwe Kitara bona 5 na 2 mbarase 5 na kamwe neka 5 na kamwe rero polisi eyino bonero anana mushanju ebyo bikiryao empaka za round ya muhero ya semifinals empaka za ligi ya Burenjorizoba za volleyball nezgaruka mu kuzanwa weekend eje Mbara University eri kwatana na Bishop Chiwate University Master Kasingwa gwabandize esabite hwira bwo babushatu kamwe omuzano gonde aguri hagati ya Amazon na St John mu ndama ya rukungirizona ezikwinganisa aha kagoba kamwe aha kandi